mu kinyarwanda warabyumvise bavuga ko ubugabo butisubiraho bubyara ububwa. Uyu ni umugani ucibwa mu Rwanda, ariko ushobora no kuba waramaze kugera Kiev muri Ukraine, kubera ko mu minsi mike ishize iki gihugu cyahinduye ibyo benshi batekerezaga ku bijyanye no kurangiza intambara gihanganyemo n'Uburusiya. Mu minsi yashize twavuze ku ngingo 20 zari zashyizwe hanze n'Uburusiya bufatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zari ingingo zo gushingirwaho mu kurangiza intambara imaze hafi imyaka 4 ica ibintu hagati y'Uburusiya na Ukraine. Izi ni ingingo zaganiriweho nta ruhare na ruto rwa Ukraine rurimo, bivuze ko byinshi mu byifuzo bya Ukraine byirengagijwe cyangwa se bigahabwa agaciro gake cyane ugereranije n'uburemere bwabyo. Nk'urugero, Ukraine ntabwo yagombaga kugira ingabo zirenga 85,000 kandi nta ngabo z'amahanga zagombaga kwinjira ku butaka bw'icyo gihugu. Ukraine ntiyagombaga kwinjira muri OTAN, ndetse iki gihugu cyasabwaga gukura ingabo zacyo mu gace ka Donbass. Aka gace kose kagatangira kugenzurwa n'Uburusiya. Uyu munsi Uburusiya buragenzura nibura 85% by'agace ka Donbass. Izi ngingo zari zishyigikiwe cyane na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ku buryo yanahise avuga ko Ukraine niramuka izanze, iki gihugu kitazongera kwakira inkunga ziturutse muri Amerika, inkunga zirimo iz'intwaro ndetse n'inkunga z'amafaranga arimo gufasha Ukraine kuramuka kabiri muri ibi bihe by'intambara. Icyakora nyine ubugabo butisubiraho bubyara ububwa nk'uko babivuga. Izi ngingo zikimara gusohoka, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine ntabwo yigeze atinzamo cyangwa se ngo arye iminwa. Yahise ajya imbere ya za kamera avuga ashize amanga ko Ukraine idashobora kwemera izo ngingo zaganiriweho itabigizemo uruhare. Icyo gihe umugabo yari ku gitutu gikomeye cyane, arimo gushinjwa ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo w'igihugu cye, igitutu kiriho n'uyu munsi. Ariko ntabwo byamubujije kwihagararaho yanga ibyifuzo by'Uburusiya na Amerika. Icyafashije Zelensky nuko n'abaturage be nyirizina bahise bavumira ku gahera izi ngingo, ndetse kera kabaye ibihugu by'Uburayi icyo gihe byarahagurutse bivuga ko bitemeranya na Amerika, ndetse na bamwe mu banyaburayi barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Polonye bavuga ko nibiba ngombwa Burayi uzakemura ikibazo cy'intambara y'Uburusiya na Ukraine nta ruhare na ruto rwa Amerika rubijemo. Abanyaburayi bari barakaye ku rwego rukomeye, ku buryo banatangiye gutekereza uko bashyiriraho Amerika ibihano by'ubukungu, cyangwa se nabo bagatangira kubangamira inyungu za Amerika. Ibyo wumvise nibyo. Abanyaburayi bavuze bashize amanga ko mu gihe Amerika yahatira Ukraine kwemera ingingo zashyizweho n'Uburusiya, ngo Abanyaburayi kera kabaye bazahebera urwaje bakemera kujya mu mitsi na Amerika bagahangana nayo mu bijyanye n'ubukungu. Kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira, Abanyaburayi na Amerika bagashyiraho imiyoborere y'isi tubona uyu munsi. N'ubwa mbere byari bibayeho ko Abanyaburayi bihagararaho kuri uru rwego, bakavuga ko nibinaba ngombwa bazemera kwitandukanya na Amerika bagahangana nayo mu buryo bwose bushoboka, ndetse bakabangamira inyungu zayo mu bijyanye n'ubukungu. I Washington baje kubona ko nubwo Abanyaburayi barimo kugenda batakaza imbaraga muri politike mpuzamahanga, ariko nanone ntabwo barageraho inyungu zabo zishobora kwirengagizwa burundu cyangwa se zikabangamirwa bikomeye bakabura icyo babikoraho. N'uyu munsi Abanyaburayi batekereza ko Uburusiya bufite umugambi wo kubashozaho intambara mu gihe kiri imbere, bityo ntibifuza ko Donald Trump aborohereza mu kurangiza intambara bashoje kuri Ukraine. Uburakari bw'Abanyaburayi bwaje gutanga umusaruro, kubera ko ni Amerika yahereye noneho itangira kumva ibyifuzo byabo, itangira no gukorana na Ukraine ku zindi ngingo 20 zishobora gushingirwaho mu kurangiza intambara. Ingingo Amerika yakoranyeho na Ukraine zari zubakiye ku ngingo Amerika yari yakoranyeho n'Uburusiya. Ibi bivuze ko uyu munsi hari ubwoko bubiri bw'ingingo zishobora gushingirwaho mu kurangiza intambara. Ikibazo gikomeye gisigaye ni uguhuza ubwoko bubiri bw'ingingo zitandukanye. Aho bibera ingorabahizi cyane nuko buri gihugu cyashyizeho ibyo cyifuza, nyamara bizwi neza ko ikindi gihugu kidashobora kubyemera. Muri iyi minsi mikuru isoza umwaka, Perezida Zelensky ntabwo yabonye umwanya wo kurya Noheli kubera ko aherutse Washington, aho yari yagiye kumurikira Donald Trump iby'izi ngingo. Ni ingingo zimaze ibyumweru byinshi ziganirwaho n'amatsinda y'ibihugu byombi, Amerika ndetse na Ukraine. Bitandukanye na mbere, kuri iyi nshuro Donald Trump yatanze icyizere cyo kwemera icyo uruhande rwa Ukraine rusaba, nubwo Perezida Vladimir Putin ntako atari yagize ngo ase nk'umuhindura ibitekerezo. Mbere yuko Zelensky agera Washington, Vladimir Putin yahamagaye Donald Trump bavugana isaha yose kuri telefoni. Ibyo bavuganye ntabwo byatangajwe, gusa ikibukwa nuko atari ubwa mbere Putin ahamagara Donald Trump mbere yuko yakira Zelensky. Mu kwezi kwa 10 nabwo byari byabaye. Icyo gihe Zelensky yaragiye muri Amerika kwaka intwaro za Tomahawk, ndetse hari icyizere cyinshi cy'uko Amerika yari buzitange. Icyo gihe ariko ibi ngibi byose byaburijwemo ku munota wa nyuma ubwo Zelensky yegereye Washington. Donald Trump yamubwiye ko Amerika nayo yifuza intwaro za Tomahawk ko ntazo bashobora guha Ukraine. Icyo gihe byari intsinzi ikomeye ku ruhande rw'Uburusiya,
ndetse byerekanye ko tekinike ya Vladimir Putin yo kuvugisha Donald Trump mbere yo guhura na Zelensky ishobora gutanga umusaruro, igatuma Donald Trump ahindura ibitekerezo. Icyakora kuri iyi nshuro benshi bemeza ko iyi tekinike nta musaruro yatanze nk'uko tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro. Gusa mbere y'ibyo, ni ibiki by'ingenzi bikubiye mu ngingo 20 zashyizweho na Amerika ndetse na Ukraine? Hanyuma ko hari amahirwe y'uko Uburusiya buzazitera utwatsi, ubwo nyuma yaho hazakurikiraho iki? Iyi ntambara izakomeza kugera ryari? Ibi ngibi nibyo tugiye kuvugaho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi, bahaye ikaze. Perezida Donald Trump ni umugabo wize isomo rikomeye muri iyi minsi. Mu rugamba rwo kurangiza intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine yakunze kwiha igihe ntarengwa. Ku nshuro ya mbere yari yihaye itariki ya 27 y'ukwa 11 nk'umunsi mirwano igomba kuzaba yahagaze, impande zombi zihanganye zikajya mu biganiro. Uyu ni umunsi wa Thanksgiving muri Amerika. Icyo gihe iyi tariki yageze nta kigezweho, ahubwo imirwano irimo gukaza umurego muri iyo minsi. Donald Trump yemeye ko yatsinzwe, ariko ashyiraho undi muhigo avuga ko intambara izaba yarangiye bitarenze ku munsi wa Noheli muri uyu mwaka. Ibi nabyo ntabwo byagezweho, kubera ko kuri Noheli Uburusiya bwagabye ibitero bya drone muri Ukraine, abaturage barahagwa abandi barakomereka. Ku rugamba naho nta musirikare wariye Noheli, kubera ko intambara yarakomeje muri ibi bihe, kabare nubwo Ukraine yari yasabye Uburusiya ko bakwiha gahenge muri ibi bihe by'iminsi mikuru, icyifuzo Uburusiya bwahise butera utwatsi. Isomo rikomeye Perezida Donald Trump yize muri ibi bihe ni uko udashobora kurangiza intambara imaze imyaka 4 mu minsi mike gusa. Icyo Donald Trump aba yifuza ni ugukora ibintu vuba bikava mu nzira, nk'uko bikunze kugenda ku bandi bacuruzi. Gusa muri politike, by'umwihariko mu bihe by'intambara, ntabwo ibintu byose byakorwa ako kanya byihuta nk'uko wavuga ko bigenda mu bucuruzi. Ikiganiro Donald Trump yagiranye n'abanyamakuru ubwo yari yakiriye Zelensky muri White House mu minsi mike ishize cyabaye ikimenyetso simusiga cy'uko Donald Trump yizira isomo, cyane ko kuri iyi nshuro yabajijwe igihe atekereza ko amasezerano y'amahoro azasinyirwa hagati y'impande zombi, avuga ko bitoroshye gushyiraho igihe ntarengwa. Ati mureke mbabwire, ibi biganiro ntabwo ari ikintu gitwara umunsi umwe gusa. Ati ibi bibazo birimo kuganirwaho ni ibintu bikomeye cyane ku mpande zombi. Ku ruhande rumwe, uku guca bugufi kwa Donald Trump ni umusaruro w'igitutu cy'abanyaburayi ndetse no kwihagararaho kwa Ukraine, cyane ko mu minsi mike ishize Donald Trump yasaga n'umereye nabi Ukraine, ayisaba kwemera guhagarika intambara vuba na bwangu niba ishaka gukomeza gufashwa na Amerika. Icyakora nubwo yavuganaga amakari imbere ya za kamera, inyuma y'amarido uyu mugabo yari maganira n'abanyaburayi bamwemeje ko ibyo yigira byose agomba kumva uruhande rwa Ukraine muri intambara. Muri make, niba yarafatanije n'Uburayi bagashyiraho ingingo 20 zigomba gushingirwaho mu kurangiza intambara, ubwo yagombaga no gufatanya na Ukraine kugira ngo nayo igaragaze ingingo 20 zishobora gushingirwaho mu kurangiza intambara. Uburakari bukomeye bw'abanyaburayi ndetse no kwihagararaho kwa Perezida Zelensky byaje gutuma koko Donald Trump aca bugufi, yemera gushyiraho itsinda ry'ibanga rya Amerika ryagombaga kuganira n'itsinda rya Ukraine ku buryo bwo kurangiza intambara. Ejo bundi ubwo Perezida Zelensky yaragiye Washington, yarashyiriye Donald Trump umusaruro w'ibyaganiriweho n'aya matsinda y'ibihugu byombi, aho impande zombi zemeranije ku ngingo 20 Ukraine yifuza ko zashingirwaho mu kurangiza intambara. Ni ingingo bigoye cyane ko Uburusiya bushobora kuzemera. Icyakora kuri Zelensky ngo hari icyizere kiri hejuru ya 90% cy'uko impande zombi zishobora kwemeranya kuri izi ngingo. Mu gihe kandi bitakunda, Zelensky ngo afite icyizere ko noneho Donald Trump yahaye Ukraine intwaro zihagije igakomeza intambara, ibyo bikajyana no gushyiraho ibihano bikomeye cyane bishobora gukomeza gutsikamira ubukungu bw'Uburusiya, ubukungu bwakomeje kwihagararaho cyane, ariko nanone bukaba budakeneye gukomeza kongererwa ibihano by'ubukungu. Muri izi ngingo 20 za Ukraine, ingingo y'ubugenzuzi bw'agace ka Donbass ni imwe mu zitezweho kuzateza ukutumvikana hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse twavuga ko muri izi ngingo zose iyi ngiyi ariyo ngingo nyamukuru. Donbass ni agace gafite umwihariko muri Ukraine ndetse kakagira umwihariko kuri Perezida Vladimir Putin. Aka gace niko mutima w'intambara. Intambara muri aka gace ntabwo yatangiye ejo bundi mu 2022, ahubwo yatangiye mu 2014. Icyo gihe abaturage bashyigikiwe n'Uburusiya bateye hejuru bavuga ko bashaka ubwigenge kubera ko bakandamizwa. Ukraine ntiyatinzamo, ihita yohereza ingabo muri ako gace, intambara itangira ubwo. Ku ruhande rwa Ukraine, Donbass ni umutima w'ubukungu bw'icyo gihugu. Mbere y'umwaka wa 2014, Donbass yari igize nibura 8.8% by'ubutaka bwose bwa Ukraine, ariko ikagira uruhare rungana na 16% ku musaruro mbumbe w'icyo gihugu. Nyuma ya Kiev, aka gace niko ka kabiri k'ingenzi ku bukungu bwa Ukraine.
nibura hejuru ya 27% by'umusaruro w'inganda zose muri Ukraine waturukaga hano muri Donbass, ndetse ni naho haturukaga nibura 30% by'ibicuruzwa byose Ukraine yoherezaga mu mahanga. Munsi y'ubutaka bwa Donbass hari umutungo kamere ubarirwa agaciro ka miliyari zirenga 350 z'amadolari. Bamwe bakavuga ko ushobora no kubugera kuri miliyari 500 z'amadolari. Hejuru y'ubutaka naho hari umutungo utangaje, kubera ko nibura ubutaka burenga 80% n'ubutaka bushobora guhingwaho bukera cyane. Abarusiya bakunze kuvuga ko ubutaka bwa Donbass ari ubutaka bwasizwe amavuta n'Imana, kubera ko buri mu butaka bwera cyane ku isi, bitari gusa muri Ukraine cyangwa se mu Burayi. Mu bijyanye n'ubukungu birumvikana Donbass ni ntagereranywa. Iyi niyo mpamvu mu duce twose Ukraine yatakaje yirinze gutakaza aka gace ka Donbass kose, ikomeza kukarwanaho bikomeye, ku buryo na nyuma y'imyaka 11 Ukraine ikigenzura nibura hejuru ya 14% by'ubutaka bwose bwa Donbass. Utundi duce nka Crimea natwo twatangiriyemo intambara mu 2014, ubu tugenzurwa n'Uburusiya 100%. Icyakora nk'uko Donbass ari ingenzi cyane kuri Ukraine, ni nako bimeze ku Burusiya. Nyuma y'uko Uburusiya bunaniwe gukuraho ubutegetsi bwa Zelensky ndetse bukananirwa kwigarurira Ukraine yose, intego nyamukuru yabaye kwigarurira uduce duturanye n'Uburusiya, akingenzi kurusha utundi twose kakaba Donbass. Intambara iramutse irangiye Putin atagenzura Donbass yose, byaba bigoye gusobanurira Abarusiya impamvu yashoye abasore n'inkumi mu ntambara, ariko ikaba irangiye badashoboye no kwigarurira agace nka Donbass. Abarusiya benshi bakunze kwisangamo cyane, dore ko ari nako gace bakunze gusura cyane na mbere y'intambara. Icyo Vladimir yakwita intsinzi cyose ntabwo cyakumvikana neza mu matwi y'Abarusiya mu gihe Donbass yose itabiri mu maboko yabo. Abarusiya bakunze kwisanisha cyane na Donbass kubera ko n'ubundi abanya-Ukraine bari bahatuye bari bafitanye amasano n'Abarusiya batuye mu Burusiya. Mbere y'umwaka wa 2014 ahangaha hari hatuye abaturage babarirwa muri miliyoni 7. Hejuru ya 80% muri aba baturage bavuga Ikirusiya nk'ururimi rwabo rw'ibanze. Iyi ngingo kongeraho umutungo wa Donbass ndetse n'amateka aka gace gafitanye n'Uburusiya, byose hamwe bituma gahinduka agace k'ingenzi cyane ku Burusiya. Ngiyi impamvu mu ntego z'Uburusiya harimo kwigarurira Donbass yose. Ibi ngibi bikaba binyuze mu ntambara cyangwa se mu masezerano. Kuri ubu rero Uburusiya burimo kugerageza kumvisha Ukraine ko ikwiriye guhara Donbass yose. Ibi bikaba imwe mu ngingo yatuma intambara irangira. Bitangira Uburusiya bwari bwagaragaje ko Ukraine niyemera gukura ingabo zayo muri Donbass maze aka gace kose kakagenzurwa n'Uburusiya, iki gihugu nacyo kizemera gukura ingabo zacyo mu tundi duce kigenzura, tugasubizwa Ukraine nta ntambara ibayeho. Muri make Uburusiya bwari bwemeye gukora ingurane, ariko iki cyifuzo President Zelensky yagiteye utwatsi, avuga ko adashobora kwemera guha Uburusiya ubutaka butatsindiye ku rugamba. Indi ngingo inakomeye kuri Ukraine nuko mu butaka bwa Donbass iki gihugu kigenzura ariho hari ubwirinzi bukomeye cyane iki gihugu gifite muri iyi ntambara. Wibaze nawe agace kamaze imyaka 11 kaberamo intambara, birumvikana ubwirinzi Ukraine yahashyize buri mu bwirinzi bukomeye iki gihugu gifite muri iyi ntambara. Muri make kugira ngo Uburusiya bwigarurire metero 1 muri Donbass bishobora gutwara imbaraga zikubye 3 izo bakoresha bigarurira metero 1 mu tundi duce turimo kuberamo intambara. Donbass iragoye cyane ku buryo Uburusiya bugize amahirwe Ukraine ikemera kuyivamo byoroshye, bishobora kubufasha kwihutisha intambara no kugaragaza intsinzi ifatika ku baturage bari mu Burusiya. Gusa nanone Ukraine ibirabizi neza, ari nayo mpamvu ibyo kwakura ingabo gutyo gusa itabikozwa. Icyakora nanone hari icyo Ukraine yemera. Muri izi ngingo zayo Ukraine yemera neza ko ishobora gukura ingabo zayo muri Donbass, ariko ibyo bigakorwa ruko Uburusiya nabwo bwemeye gusubiza inyuma ingabo zabwo zigasubira inyuma mu ntera ingana niyo Ukraine yakuramo ingabo zayo. Icyo gice cyaba kivuyemo ingabo z'ibihugu byombi cyagenzurwa n'ingabo z'amahanga. Muri make kubera ko Ukraine igenzura 14% by'ubutaka bwose bwa Donbass, ubwo bivuze ko iramutse ivanye ingabo zayo muri ako gace, Uburusiya nabwo bwagabanya 14% ku ngano y'ubutaka bwa Donbass bugenzura. Ingabo zabwo ziri muri icyo gice zigasubira inyuma. Kuri ubu Uburusiya bugenzura nibura hejuru ya 84% bya Donbass, haravuga ko bigera kuri 85%. Buramutse busubije inyuma ingabo zabwo bwasigara bugenzura nibura 72% bya Donbass yose. Icyo gihe nibura 28% by'ubutaka bwose bwa Donbass nta ruhande rwaba rubugenzura, ari naho Ukraine yazaniyemo ubundi bucakura. Iki gihugu kirifuza ko ubwo butaka bwaba busigaye bwose bwatangira kugenzurwa n'ingabo z'amahanga. Ibihugu byabugenzura ntabwo bizwi neza, kubera ko ikizwi cyo nuko ibi bihugu birimo Ubwongereza n'Ubufaransa byari byavuze ko byiteguye kohereza ingabo muri Ukraine nyuma y'intambara zikajya gufasha mu kurinda umutekano w'icyo gihugu. Icyo gihe Uburusiya bwamaganiye kuri iki cyifuzo, ndetse binitezwe ko kuri iyi nshuro buri bwongere kwamagana iki cyifuzo.
Uburusiya bwigeze kuvuga ko mu gihe hashyirwaho agace kataberamo imirwano muri Donbass, ako gace kagenzurwa n'abapolisi b'Uburusiya aho kuba ingabo zabwo. Kumva ko noneho ako gace kagenzurwa n'ingabo z'amahanga ni ikintu benshi bemeza ko Uburusiya bugomba kwamaganira kure cyane. Ukraine kandi ivuga ko ubwo butaka bungana na 28% bwa Donbass bwahinduka agace kahariwe ibikorwa by'ubukungu bino tuzi nka economic zone. Ibi ngo byatuma aka gace gakorerwamo ishoramari, cyane ko nk'uko twigeze kubivugaho, Donbass irakungahaye cyane ku mutungo kamere kandi ni agace kera cyane ku buryo n'ubwo ibikorwa by'ubukungu byagizweho ingaruka mbi n'intambara, ariko kandi kongera kubyutsa ubukungu bw'aka gace ni ibintu bitagorana cyane. Yewe hari n'abashoramari biganjemo abo muri Amerika baryamiye amajanja biteguye gushora imari igihe cyose ibintu byasa nk'ibigiye ku murongo. Gusa kuri ibi byifuzo ni ngombwa ko Amerika na Ukraine byirinda kubyina intsinzi mu buryo bwihuse cyane, kubera ko hari amahirwe menshi y'uko Uburusiya bushobora kwanga gushyira mu bikorwa ibyifuzo. Kuba Vladimir Putin yasinye itegeko risaba ingabo z'Uburusiya gusubira inyuma ndetse no kwemerera ingabo z'amahanga kuza muri Donbass ni ibintu benshi bemeza ko ari inzozi zimwe umuntu arota ku manywa. Indi ngingo ikomeye ishobora kutumvikanwaho nijyanye no kuba Ukraine yakwemererwa kwinjira muri OTAN. Abanya-Ukraine benshi barifuza ko igihugu cyabo kinjira muri uyu muryango, bakavuga ko bitagenze bityo nta cyizere gihari cy'uko mu myaka iri imbere Uburusiya butazongera kugaba ibitero kuri iki gihugu. Icyakora kuri iyi ngingo Uburusiya bwaciye umurongo utukura, bwakunze kuvuga ko Ukraine idashobora kwemererwa kwinjira muri OTAN. Kuri Ukraine barifuza ko nubwo batakwinjira muri OTAN nk'igihugu kinyamuryango mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko nibura bifuza ko OTAN yagirana amasezerano na Ukraine avuga ko mu gihe cyose Ukraine yaterwa, OTAN yayitabara nubwo itabara umunyamuryango wuzuye. Abanya-Ukraine bavuga ko ibitambo byose batanze muri iyi ntambara byaba bifuye ubusa mu gihe cyose OTAN itakwemera kubakira cyangwa se ngo yemere kwirengera umutekano wabo, nubwo byakorwa Ukraine atari igihugu kinyamuryango. Gusa igifite amahirwe menshi ni uko Ukraine yakwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu by'Uburayi, European Union. Ibihugu byinshi muri uyu muryango biremera ko byakwakira Ukraine, gusa Ukraine irimo kubishyiraho igitutu isaba ko bitangaza itariki bizaba byamaze kuyemerera kwinjira muri uyu muryango. Icyakora ibi biragoye cyane ko urugendo rwo kwinjiramo rushobora gutwara imyaka 10. Ku rundi ruhande, Ukraine irifuza ko Amerika yayizeza ko izayifasha mu kwirindira umutekano wayo mu gihe cy'imyaka 50 iri imbere. Amerika yo yavuga ko yahaye Ukraine ubwo burinzi mu myaka 15 iri imbere. Icyakora Ukraine ikavuga ko iyo myaka idahagije, ahubwo byakageze ku myaka 50. Icyakora kuri iyi ngingo bimwe mu bihugu by'Uburayi byamaze guca amarenga ko byiteguye kuba byashyigikira Ukraine mu bijyanye no kwirindira umutekano. Ibyo bikaba byanakorwa Amerika itabigizemo uruhare. Ibihugu bivugwa muri uyu mugambi birimo Ubudage werutse gutangaza gahunda ya rutura yo kongera kubaka igisirikare cyabwo, hakabamo Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza. Ibindi birimo n'Ububiligi nabyo byavuzwe muri iyi gahunda. Ibi bivuze ko Ukraine iramutse yinjiye mu ntambara, ibyo bihugu byayitabara. Mu gihe ibyo bihugu byinjiye mu ntambara, bivuze ko hari amahirwe menshi y'uko Amerika yayinjiramo, cyane ko bihuriye muri OTAN. Muri make, Ukraine ishobora kugera ku butabazi bwa Amerika itanyuze kuri Amerika nyirizina, ahubwo ikanyura ku nshuti za Amerika. Kuri ibi by'umutekano kandi, Ukraine yavuze ko mu bihe by'amahoro nibura yakifuje kuba ifite abasirikari 800. Izi ngabo zose zaba ziterwa inkunga n'ibihugu by'Uburayi, byaziho ubumenyi n'ibikoresho byose bikoreshwa mu ntambara yo ku butaka, mu kirere no mu mazi. Ku ikubitiro, Uburusiya bwavuga ko Ukraine yakwemererwa gutunga abasirikari 85,000 bonyine, ariko nyuma yo kuganira na Amerika uyu mubare waje kuzamuka ugera ku 600,000. Gusa n'ubundi Ukraine ikavuga ko uyu mubare ukiri muto, ikavuga ko yifuza nibura abagera ku 800,000 kubera ko ingabo zayo nibwo bwirinzi bwa mbere ifite, bityo ntabwo zigomba kwirengagizwa. Ku ruhande rw'Uburusiya bujya gutangira intambara bwari bwavuze ko imwe mu ntego z'intambara ari ugusenya igisirikare cya Ukraine. Ibyo bari bise demilitarisation de l'Ukraine. Mu gihe Ukraine yakwemererwa gutunga abasirikari 800,000 nyuma y'intambara, biragoye kuvuga ko Uburusiya bwaba bwarageze ku ntego yabwo, kubera ko n'uyu munsi bari mu ntambara Ukraine ibarirwa abasirikari bagera kuri miliyoni. Gutunga abagera ku 800,000 mu gihe cy'amahoro waba ari umubare munini ugereranije n'ibyifuzo by'Uburusiya. Indi ngingo itavugwaho rumwe nijyanye no kugenzura uruganda rwa nucleaire rutanga umuriro w'amashanyarazi rwa Zaporizhia. Uru ruganda rwahoze rutanga 20% by'umuriro wose wakoreshwaga muri Ukraine, ahari rwo ruganda rwa mbere runini mu Burayi mu zitunganya umuriro w'amashanyarazi. Kuri ubu ruragenzurwa n'Uburusiya ndetse kuva mu 2022 rwahagaritse ibikorwa byarwo. Ukraine yahoze ivuga ko uru ruganda rukwiriye gusubizwa mu maboko yayo kubera ko ntabwo ari igikorwa remezo cya gisirikare, ariko Uburusiya bwabiteye utwatsi
buvuga ko uru ruganda rwamaze kwinjizwa mu bikorwa remezo byabwo. Ikindi gituma uru ruganda ruba ingenzi cyane nuko ariho Uburusiya bubika intwaro, hanatuyemo abasirikare babwo, cyane ko Ukraine idashobora kuharasa mu rwego rwo kwirinda kurwangiza. Ibyagira ingaruka mbi cyane kuri icyo gihugu. Nk'ubu ruramutse rugabweho igitero, imyuka ihumanya cyangwa se y'ubumara rubitse igasohoka, yakwangiza ibiri mu butaka n'imigezi iri hafi aho ngaho, ku buryo uburozi bwajyamo bushobora kuhamara imyaka myinshi cyane. Ubwo kandi ntabwo tuvuze ku buryo byahumanya umwuka uri hafi aho ngaho, dore ko byasaba ko nibura abaturage batuye muri kilometero 50 uvuye aho ruri bose basabwa kwimuka vuba na bwangu. Ngiyi impamvu Ukraine irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo uru ruganda rugarurwe mu maboko yayo. Icyakora ntabwo ari ikintu cyoroshye, kubera ko n'Uburusiya buza akamaro karwo. Ku ikubitiro, Amerika yari yifuje ko impande zose zifatanya nayo mu kugenzura uru ruganda, buri gihugu kikagiramo imigabane ingana na 33%. Ubwo na Amerika, Ukraine n'Uburusiya. Gusa Ukraine ikavuga ko itakwemera guha Uburusiya igikorwa remezo cy'ingenzi ku gihugu. Icyo Ukraine ishaka ni ukugenzura uru ruganda ifatanije na Amerika, buri ruhande rukagiramo 50%. Ibi bivuze ko Uburusiya bwasabwa gusubiza uru ruganda, ikintu kigoye kwemera. Indi ngingo ikomeye ijyanye n'icyifuzo cya Ukraine cy'uko hagomba gushakwa nibura miliyari 800 z'amadolari azakoreshwa mu bikorwa byo gusana icyo gihugu. Ibikorwa bizatwara imyaka ibarurwa muri 20 kugira ngo cyongere kugira ibikorwa remezo bigezweho mu bice byose byangijwe n'iyi ntambara. Ibigo by'ubucuruzi byo mu Burayi na Amerika byitezweho kuzavana icyashara muri ibi bikorwa. Gusa ku rundi ruhande, mu gihe ubukungu bw'Uburusiya butifashe neza ndetse n'imyitwarire ya Amerika itagikunze kwita ku banyaburayi nka mbere, haribazwa haya mafaranga yose azaturuka. Izindi ngingo ni izijyanye no guhererekanya imfungwa n'izindi zirimo cyane cyane ibyo Ukraine yagenerwa nyuma y'intambara. Nyuma y'uko Zelensky ahaye Donald Trump izi ngingo, byitezwe ko Amerika izishyikiriza Uburusiya kugira ngo buzisuzume. Icyo benshi bemeza nuko bigoye cyane, hafi yo kudashoboka kuba Uburusiya bwakwemeza izi ngingo zose, nubwo Perezida Zelensky yatanze icyizere akavuga ko ku kigero cya 90% impande zombi zumvikana ku ngingo zitandukanye. Icyakora ku rundi ruhande, benshi bakibaza icyakurikiraho mu gihe Uburusiya bwakwanga izi ngingo nk'uko byitezwe. Kuri Zelensky, ibi byaba ari ukwikoraho ku ruhande rw'Uburusiya, kubera ko byaba bivuze ko butifuza amahoro, bityo ngo Amerika yakongera ingufu mu guha intwaro Ukraine, ikanongera ingufu mu gushyiraho ibihano by'ubukungu ku Burusiya. Ibi byombi ngo bishobora guhatira Uburusiya kwemera guhagarika iyi ntambara. Icyakora ntabwo kubivuga gutya gusa bivuze ko no gushyirwa mu bikorwa ari uko bizagenda. Uburusiya bumaze igihe burwana kandi n'ibyo bihano by'ubukungu nubwo bigira ingaruka mbi, ariko Uburusiya bumaze kubimenyera. Ikizwi nuko Donald Trump ari umuntu uhindagurika cyane ku bijyanye n'iyi ntambara. Uyu mugabo yabanje kujya ku ruhande rw'Uburusiya, agasaba Ukraine gushyira intwaro hasi vuba na bwangu, ndetse yanasebeje Zelensky muri White House amubwira ko akwiriye kwitondera ibyo arimo kandi agashimira ubufasha bwa Amerika. Nyuma y'amezi make yaje guhindukiza amaso ye ajya ku ruhande rwa Ukraine, avuga ko Vladimir Putin yamutengushye akanga gukora ibyo bumvikanye, bityo ko atari umuntu wo kwizerwa. Icyo gihe Donald Trump yanongereye inkunga kuri Ukraine. Hadaciye kabiri, Donald Trump yari yasubiye ku ruhande rw'Uburusiya ndetse anasaba Ukraine gusinya ku masezerano yo kurangiza intambara, kandi akabikora vuba na bwangu yishimye. Kuri iyi nshuro, Donald Trump arasa nk'uwagarutse ku ruhande rwa Ukraine nyuma yo kwemera ingingo bizwi neza ko Uburusiya buzamaganira kure. Muri make, ibya Donald Trump bisa naho bibaru bibonye, ndetse hari icyizere ko Abarusiya nibaramuka bihagazeho bakanga izi ngingo zateguwe na Ukraine, Donald Trump ashobora guhindukira akajya ku ruhande rwabo, akongera gusaba Ukraine kugabanya ibyifuzo byayo kugira ngo Uburusiya bwemere kurangiza intambara. Ubwo aho bizagana hose, natwe tuzaba duhari kugira ngo tubibabwire. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva. Ikiganiro cyacu naha tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.